ene ye wukwada ye besua de ye do classroom kyekye ni pani one na be de akire wo mo atena se sɛdeɛ ye kano nie wei ena ya yetwi akankasa nsɛm bi a ye kakyea no ya kakyea no ano ye nyamu ntiase na bia na abakwasɛm bi kura wa akire eno so ye de nyina de ebre wo ora isi Ohene atena na pay me madam me hu chief examiner na enne de esi men so hwe what the car won't you na video from professor nyahwe ye do ye ho ayenye achi Boaz bibia woko CJ bi ye bi nya mistake ya se vuvuro free say Adam hwe asese team ni nyina anya pepepe Matias esi kasa bia ya ye taika me yonko brebo a menene bokusu atafre CJ mentiase ni diem ne ahobrase emu yentoma yetiefo nyinara na obi nima obi kire nyame ya Adom efi adama ya Adom o me yonko brebo a menene bokusu atafre ase kiresen me yonko brebo ade ede pa ede na ye bokusu atafre kosu na ka ono a na oche ye na anka abrafo na di ne mo no na mo tete ho ne ni mo no enya nkakra eti emudo ye bokusu atafre emudo eti efo mo ayen na me senior professor de mo beli na na de mo ede boss sɛdeɛ ka no nie na akura obi bisa asɛm bi sɛ ka so obi tuma mpamirika na kwa no go ohwe ba bia ni break ate na omampam na so me de nkakra yɛsɛ yɛde ni die ma bɔde nyina na mu no kure ne sɛ naso yɛde nkakra asa ne naso asi no eti ɔde nani hu sɛ ne tamfo bi ba obi ta no kwa na ɔkɔ ne tikra kutimi kɔpem dua otimi ɛkɔ na ɔkɔ bi ba bia oja ɛhye ɛpo bi no mu ne ade ɛno ne sinto ɛwɔ no ne momrika ne de ɔfa no kɔ otimi tumi enti se afie abrabo mu se o yade a enya hode nko a enya sika nko a enya mirikatu nko a se wo de adwen to ho anhwe yi a na wakwakotu mampa emza magide de o se emperepru hu emfa ye nkosi hwe ye biribi a momyento emboas na edi bi so a obi send the man list pa we de obi se boache na your friends, I want to wear very much. And watch you on. One no, Titihono, just a boa ubi, Emma, or Mocotre, a boaka see and answer or time for be. Or you be or your boa for, boachi, or boa mauchere. Not boadway. Oh, about boa moka could do. Or your faithful friend, or your young cono quaffo, or bad boa moka could do. Bequeen, dear. Papa me bansa na be kwena se boako enso so be boa mo ako me nim se obebi sa dia but okay me nim se obebi sa ne na bi sa se sia no be queen tete ho no ba be queen ya kopem se owu ye ni din fata na kono esan so ne oba no be queen ye okay be queen ye warrior be queen oba be queen okofo boadi Body, I said, I guess, they were Madame for Grandbody to zoom or 30 how did you that's how your body and then you grow body. Who's can you never say? Yeah, Madame for me, but you are said, Weddy. You can't never say about one wedding. To one woman who never be a dim brat. Ya gidi kura in fact Judah for ne ade nyina gidi se edin ebra eno ntina Abraham Nyankopon san edin ye Abraham na kire okenkan obehun se ne tie edin bi na okay now what can we so beekun de ogina mu se tie ekun wa ba ekun ba erekun wa ba ekun ogina mu na number se ya ba ekun yi menina musa wa ba ekun ne manko yi ma no eno so ase kire no de kwaso wa parliament yetutu amanfa no ne ade obi se vetting ye mba kira se o se de kanini vetting no ye se yetutu na no ne ade ehu na hoboaboa ne nim de ne suban ne ya hwese ye no energy minister
yeah no finance minister yeah no attorney general no ofatana onipa asitrem abrabọ ni suban mu hwehwe mu ye toto na no eto da bia empempi se uni onipa kasa hu ni suban na nyame so jade animdifo na ye de won aye bedwa no enti no se tafraje CJ yazan kura ubisa no we bisa na ayo anso bisa na ade ebitimi hu ni suban papa and na modi do hen interview interrogation ninchire mu no ene vet ni yepe akankasem interrogation de na ya kwese yedi wasem enso ni na nzemisa na ebi asin ni ye de ani abunyame fasa ma ye de ani abuse ma me baro na kwasese na o nyame fasa ma eti oba beduru ha interrogation ye di wasem ye toto wano na emum no sombuo binti ne ye toto wano no interview ye di nkomo ne ahwe wa adwen ye di nkomo ne ahwe wa hobo ne won ye o parliament efa bi na ye interview o peduma o de krata aba ana so bi abudin branim ye hwe wa hoboa osuban no mo ne ade ne hwe se boni bi ani wa kise bi akoda fiase all right na obi su sende kashiri do so na asemisan pa ne de na yes osisen wase kashiri ye bo le boy this one name akan mu no sen na ube chire na simu ebere nti yensa ntoma tiefo nyame ya adom kashiri eno English nse friend say set e bia nyame ya adom assignment me no ne yewo me yonko brebo a me ne boku suata free na kashiri ende akorafa we kan wa zip zip de se we ana wo na we meka no wese no bi abete consonants aka ni nyina akanfo ye ntumi enka me ensi ye de o eka ho nti zip no ayiwe zip ya ka no zip na nye akanfo ade enye Ghana fo ade nti no abrafo no wom tade bae na ewo ho nti se o ka no zip amfumzo bi ani kan na chukuto ni danta na yemfa yemmo chukuto nbo de ye na danta ne yemmo ye bebare sɛdeɛ kano ni sɛdeɛ kan akura we da mesra opanyi Kwame Benin Pepra University of on a lead consultant lead consultant or a lawyer or a teacher and or opening papa of Kwame Nyamisha bebre sɛdeɛ kan ni nyame adomo